Policía puede cuhicular un tracta carga más o menos de 200 sacos de 25 kilo de arroz. No hay propio mga dokumento alinamang pang enante aga. Ya recibí información el Police Station 6 que tiene un elf truck van que takarga mga arroz alinamang pang enante madrugada. Enseguida el Police Superintendent asda ay responde na lugar. Iya mira con este truck. Tiene que manda pahala con este truck kaya queda este malo y hindi mas tapunsyon. Siguro ya pwede sila nuta el presensya del pulis sa bira-bira na mga coastal area or na 6 barangay. Siguro ay abandona sila el amos el smuggle rice sa preso no ay pakita as of now man determine man identify el dueño. Pero part of investigation na we gathered information and other some link to determine who really the owner of this smuggled rice. Con el truck yung mga arroz sa liba para alin na Police Station 6 na Tetuan. Esperanza el entrega con este para na opisina del Bureau of Customs para el propio disposisyon. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.